kojoj sam napisala život Svetog Save. 17 godina u rasu je živeo. I sve pametniji i pametniji je bivao. Družio se samo sa knjigama i nije mario kraljevskim brigama. Vukan i Stefan su mu braća bili i svoju slavu na prestolu snili. Rugali su mu se svaki dan, čak i na rođendan. Jednog dana u lov je pošao i na Svetu Goru gradom došao. Zamonašila se ta mudra glava i dobila krasno ime Sava. Njegovi roditelji tužni su bili i svoju tugu nisu krili. Vojska hrabra za njim se digla i na Svetu Goru kasno je stigla. Na sveta mesta često je išao. Do Jerusalima je potom sišao. Bogorodicu Trojeručicu on je poneo i na Svetu Goru ju je doneo. Stefan Nemanja kod njega je došao. Kada je u monaštvo on pošao, Simeon je ime dobio tada, jer je Srbijom prestao da vlada. Hilandar su sazidali Simeon i Sava, gde je Simeon hteo večno da spava. Umesto jastuka, kamen je stavio pod glavu i umro gledajući svog sina Sava. U Srbiji braća su se svađala i oštrim strelama gađala. Kada je Sava čuo za to, odmah je požurio. Do Hilandara brzo je stigao i mošti svoga oca digao. Požurio je da braću pomiri i uplašen narod umiri. Turci su njegove mošti spalili, da ga Srbi ne bi slavili. Tužni su Srbi molili Boga da Turci ne spale više nikoga. Ima jedan grad u belom svetu, niti je na dnu mora, niti na drvetu. Taj je gradić meni bitan, a za Moskvu on je mali sitan. Ima jedan grad na reci Savi, u njemu su ljudi i srećni i zdravi. U njemu se lepo živi, al nekad tu je oblak strašni sivi. Al tad sunce nama grane i svima na vedro čelo svane. I pitaš me sad, koji je to grad? Taj je grad najlepši od svih, al koji je rekao ti ne bi. To ti ćeš sebi reći i shvatiti u sreći. Grad u belom svetu, niti je na dnu mora, niti na drvetu. Taj je gradić meni bitan, a za Moskvu on je mali sitan. Ima jedan grad na reci Savi, u njemu su ljudi i srećni i zdravi. U njemu se lepo živi, al nekad tu je oblak strašni sivi. Al tad sunce nama grani, svima nam vedro čelo svane. I pitaš me sad, koji je to grad? Taj je grad najlepši od svih, al koji je rekao ti ne bi. I pitaš me sad, koji je to grad? Taj je grad najlepši od svih, al
pratiti u sreći. Svako dete slavi slavu našeg oca Svetog Savu. Naučila je moja glava ko je bio prosvetitelj Sava. Sveti Savo, školska slavo, tebe vole đaci prvaci. Srpski narod tebe voli, zato Boga za nas moli. Christmas is the happiest Christian holiday, a holiday full of peace and generosity, kindness and humanity, forgiveness and reconciliation. It is celebrated on the 7th of January and represents the birth of Jesus Christ. The Christmas-getting peace of God, Christ was born, speaks about that. Christmas Day comes before Christmas Eve. On Christmas Day, early in the morning, the host goes to the forest and chooses a Christmas tree, which is called Badnja. It has always been an oak tree because the oak tree is the strongest and gives the strongest heat. According to the belief, is a tree that the sheep herders bow to the cave where little Jesus was born, so that the fire would warm the mother of God and the child. After being cut, the Christmas tree is brought to the house and put at the doorstep, and the housewife brings out wine and bread, which she puts next to the Christmas tree with the words, "We give you wine and honey, and you give us every good and prosperity." Then the Christmas tree is put on the fire to burn. Barking like chicks, children scatter the straw, which is brought with the Christmas tree around the house. Straw has a symbolic meaning. Jesus Christ was born in straw. Christmas tree and straw remain in the house until the third day of Christmas, when they are taken to the orchard and placed on the tree. Dobroveče domaćice, srećno ti Badnje veče. Hvala, živi bili. Šta nosite? Nosimo ljubav, zdravlje, sreću, slogu, napredak i svako dobro. Mi tebe vinom i medom, a ti nas svakim dobrom i napretkom. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Green wheat represents the connection between life and really nature. It is also one of the most beautiful decorations on the table. Wheat is planted 2 days before St. Nicholas Day on the 17th December, so it grows up until the Christmas Day, a candle which is lit on the Christmas Eve as soon as the church bells are heard. It's placed in the wheat and it burns all the time during the Christmas holiday until the Epiphany. The first person who comes to the house early in the morning is called Položaj. It is usually a male child or a young man. He crosses the doorstep with his right foot and greets the host, "Good morning" and Christmas morn. He takes the wet out of his glove and throws it at the host.
Dobro jutro i Hristos se rodi. The Položajnik approaches the fire and he stirs the Christmas tree, saying, "So many sheep and money, pigs, horses and oxen, cows and calves, life and health, happiness and wealth, and may God give all prosperity." Ovoliko ovaca i novaca, trmaka i krmaka, konja i volova, krava i teladi, života i zdravlja, sreći i beričeta i svakog napretka neka da Bog. On the first day of Christmas, the hostess makes a Christmas bread called česnica. Čestica bread made of flour and water. The housewife always puts a metal coin in the Christmas bread, which brings happiness and prosperity to those who find it. Česnica should be baked and lunch ready before noon while the day progresses so that everything in the house goes forward. For the Christmas meal, the hostess prepares the most beautiful dishes: poultry soup, sarma stuffed with cabbage rolls, roast pork, which is baked on Christmas Day, česnica, and other delicious delicious. After lunch, the hostess gives Položajnik with a cake that she made on Christmas Day, woolen socks and money. There are many beliefs related to Christmas. It is a custom that people who are on bad terms make up on Christmas. It is considered a sin to refuse reconciliation on Christmas. If it's cloudy and foggy on Christmas, it is believed that it will be a hurtful year. On Christmas Day and Christmas Eve, nothing is given out of the house. Božić,
Božić zato što na njega lomimo pogaču i tražimo paru i zato što idemo ispred hrama Svetog Save da palimo badnjak. Naš Sveti Sava nije moj, nije tvoj, već naš. Sve nas je zadužio, i mlade i stare, i bogate i siromašne, ostavio nam je veru u Boga, veru u ljude i veru u ljubav. I onda kada je iz manastira Žiča pošao na svoj poslednji ovozemaljski put da po svetu sakuplja mošti svetaca, nije kupio nadu da čini dobro za sve nas i zato je on naš. Naša školska slava je Sveti Sava. Sveti Sava se rodio kao princ Rastko. Dobio je ime Sava kada se zamonašio i otišao na Svetu Goru. On i njegov otac Stefan Nemanja su podigli manastir Hilandar. Ne godima srpsko dete, venac slave dan rasplete, gde se srpski piše zbori, tamo danas sveća gori. Gde su srpske crkve škole, danas srpča Boga mole, gde su srpske crkve škole, danas srpča Boga mole. Daj im pruži ruku svetu, da dostignu želju metu. Daj im pruži ruku svetu, da dostignu želju metu. Slave deca svoju slavu, carskog sina Svetog Savu. Slave deca svoju slavu, carskog sina Svetog Savu. Lica su im puna mira, jer ih svetac blagosilja. Lica su im puna mira, jer ih svetac blagosilja. Lica su im puna mira, jer ih svetac blagosilja. Lica su im puna mira, jer ih svetac blagosilja. Slave deca svoju slavu, carskog sina Svetog Savu. Slave deca svoju slavu, carskog sina Svetog Savu. Princ Rastko Nemanjić, najmlađi je sin Stefana Nemanje. Po rođenju je dobio staro srpsko ime Rastko, koje znači onaj koji raste u slavi. Kada je pobegao na Svetu Goru i zamonašio se u manastiru Pantelejmonu, dobio je monaško ime Sava. O njemu se govori kao sinu vladara, koji je odbacio moć, slavu i raskoš dvora i opredelio se za duhovni život. Danas je praznik Svetog Save, našeg prvog učitelja i prosvetitelja. Još je davne 1823. godine knez Miloš Obrenović odredio da se Sveti Sava proslavlja kao školska slava. Savindan se od tada obeležava u svim školama, u čast ovog pokrovitelja obrazovnih ustanova. Sveti Sava je vođen željom da širi i štiti pravoslavlje, da spasava i prosvećuje srpski narod, podizao zadužbine i zidao škole, koje ne daju da se skrene sa pravog puta. Sveti Sava je mudri zakonodavac, pisac prvog žitija, pokretač pravnih osnova srpske države. Utemeljio je srpski književni jezik i uveo obavezu čitanja. U Srbiju je doveo prve velike slikare i graditelje i sa svojim ocem sazidao manastir Hilandar. Srbi veruju da je Sveti Sava vuči pastir. On im jednom godišnje, na Savindan, podeli hranu za celu godinu, a vukove okuplja hromi vuk.
Zato što je gospodar vukova. Neki su od njega strahovali, a neki su očekivali pomoć. Narod priča da je ljude naučio mnogim zanatima. Da kuju vruće gvožđe, zidaju kuće sa prozorima, melju šitu u vodenici. Lečio ih je, mirio ih svojim mudrim savetima, poučio. Umeo je da blagosilja, ali i da kazni. Narodno predanje kaže da je jednu ženu pretvorio u vevericu zbog negostoprimstva, a njenog muža u medveda. Hram Svetog Save u Beogradu je najveći pravoslavni hram na Balkanu. Građen je u srpsko-vizantijskom stilu, pa dominira zlatna boja podloge. Unutrašnjost je cela pokrivena mozaicima, čiji su mnogobrojni delići pravljeni na poseban način, od prirodnih boja i stakla. Glavni oltar u hramu je posvećen Svetom Savi. Jedan od 3 oltara posvećen je despotu Stefanu Lazareviću, jer je Beograd u njegovo doba bio prestonica. Hram predstavlja veliki spomenik kulture, ali i simbol mira, vere i istrajnosti. Mošti Svetog Save su spaljene na Vračaru, na mestu koje sada zovemo Savina Mala. Predanje kaže da se njegove mošti nisu mogle sagoreti na drvima i običnoj vatri, nego su ih spalili na vinovoj lozi, a njegov pepeo su kao opomenu razvejali na sve strane. Kao da sada gledamo oganj u koju su Turci predali njegove mošti, ali i njegovu pobedu nad smrću. Zauvek ćemo se sećati Savinih reči i dela, njegove dobrote kao i njegovog zalaganja za bolje obrazovanje. Dok mislimo o Svetosavlju, svi ponovo u sebi pronalazimo one mudre Savine reči koje zbližavaju i hrabro nas vode po svim nemirnim i nesigurnim putevima. Sveti Sava je još uvek sa nama. On je večna inspiracija i umetnicima i književnicima. I upravo zahvaljujući tome, njegove mudre odluke, misli i njegovo znanje će moći da čuju i pamte mnoge buduće generacije. Sveti Sava nas je naučio da nikada ne treba da izgubimo veru u ono što radimo, jer ni on nikada nije izgubio veru u duhovnost i prosvećenost. Srećna nam svima školska slava. Sveti Sava. Savin izvor. Bistro oku kamenu, otvoreno za svagda, četvorostrukim poljupcem štapa. Sanjivim zelenim trepavicama trava iskriva i otkriva studenu providnu istinu. Na dnu ove vode sija bijurna vučja glava sa dugom u čeljustima. Umivanje ovom vodom leči od svake smrtobolje. Gutljaj ove vode od svake životobolje. Bistro oko u kamenu, otvoreno za svakoga, ko crnu svoju suzu ovde napusti.